Thiri wa Meru TV UGORO bunge buthongi bora twina mbere kwatukirika na kaire kirindeto cia Meru TV UGORO na nkiri agira makura kunde thiete na mbere kuraitha uri no thiete na mbere kuwirirwa ni uraithieria bwetu kanduke kanya kauko wata ugeni kiri metha yetu ya ndeto niyo kawethere bambitaga ni Faminas wa Kimathi ndesa sawa ndeto cia Meru TV UGORO ikambiria kagitani gaka gatwambirie nara nyuma ya tongoria mwanya to alio mporo wa bore urane mujumbe wa tigania East gatega tongoria bange koina mbere kwa bakerageria mantu ma kugano wa county ya Meru nontu burende buthite na mbere kwa bukithukagirwa na maoni mwanya nara bange ba Meru bethirito bakina mbere kwa bakiwata ontu bobo mbaru nara ntereshia tigania naranterecia igembe kinya kari bethirito bakina mbere kwigwa bakioneka kuwata mbaru meario ino na bakiuga ati bukegwa bwebo gitumi muno kwigwa kugitanitwe county yengi araba kaina mbere kwigwa bakigunika na into nkuruki kuma kithirikari nene mukiri wa Nkonja no gutwambire na riboti ino nyuma ya bunge ba Meru seneta wa Meru hamwe na mutongoria wekuru tirimana kwareria rwari rukoni kwa yana county na kwethwe yile onyambene county na Meru county ende akaribembe ne baumirete na kwata ontobo mbaru rira bakwa nebo ya itanwe kenda kaita karaki gina kiambesa kia ya kiumba ni kwana na kinya kireweti na mbere hamwe na wandikani bwari tingwe ba thirikari ya county bomba ni kuona kanya kangwe rira bakwa ite siasa ende ni rwari rukuresa weti na mbere barabara semanetie na bawa koina need ya koitana Meru na nyambene ukaraithiria county ya Meru nethiritwe rinene na ina constituency kenda ukiolelia ontotharaka ina ithatu ake na nya population ya Meru bura yingiete ne ko need ko itani no ndo maendeleo kinirira county komba koitanwa tu nyambene ketho kiao kina kiao kia mbesha iketho ana baraba inge ba Meru bembe kana hotelo imenti waketho wetiara batiandiki bakona opportunity ya kuandikwa wirwe muno sana nontu bwa indie gwe mburu nontu ikiako itanwa ni tutugethwa tu na benefit saindi batwe nontu itugwona twanya turi yenya twari mu baisi ndi kwatwika bate ukonsindika nontu Meru ni nena sao ende gwo ikiako itanwa batwe tugethwa tukinufaika batu twingwa nyambe yani nyambene county nontu birabike ya ki national government batwe tugethwa at least tukigunika sati buru thirikari ni twolele na njire mwanye twe county yu go support mporo na bunge ubonthe ba Meru tugiagololelia ki rinji mwire rari ku mbere ne support te antu betu ba nyambene lakini iri ku thaike kurwa na batwi most probably twe county yu ira tukwenda enyambene na tugethwa tuiriri tu boya buru pio ria tukona county enyambene twina arimu bainge ba nursery school bakwenda kwandikwa twina madaktari ya kwenda kwandikwa lakini rira county ya watene batikomba kwandikwa baingi rira county komba goitanwa tugetha twina napasi mingezi ngui ndi tukuromba na tisiasa tukuromba rire romba county yombe goitanwa twina county yetu ya nyambene ori ukiri akaribani bamenerete ngavana wa county ya Meru Kawira Mwangaza nonto bosu na munini okengari mutumanto ethingia riraba kuwa vaere ngavana Kawira Mwangaza kura nonto bo mutumanto ethingia na nonto ni mwana okuma yembe na ende ngavana Kawira na bati kwethera kia munini oketeyo deputy we itarito kuona tukero na chuningare renge tukona bakialuka tukero atate ni muchemanio ora beyebe turomba kura be amwe ne bawatanire neba support ya njendera Meru county kinyego itana county te siasa rwari ruru kuendelea rwa ngavana na deputy ngavana wetu ati ku respect ngavana deputy ngavana tafadhali tukuromba mwete iyo na arakwaria gitakiwa deputy ngavana wetu ngarira mwete kagurira mirakuo ndimwira namenya ati githwa ati batu antu ba mira ne tutwiri nao na rakwari nae kusumira deputy ngavana uno tumire tumwakura tutimwakura githwa ati ngavana gureci onthe ciumire kwetu na respect deputy ngavana na mwete iyo kira kiagirite na menyetwo muthurire katobathurire bebe onthe amwe muthekiri akaribani bakuote baitayo bonete kuma kiri MCA wondo shwa mithiaro kana renge kasare kinya nyuma yake kuanika onka kibarene ke mama na ende ngwataniro eyo te matunde ciarite wona ne okire MCA bonthe aboyera abekira kiondo ene kiero kuona ote ngwataniro ote ngui kutona na MCA bagirite wona mtu eta MCA ari narora akandamizwa ukeyogero uesore publicly ontore theriantu thaino kuona gavana ote mtu atiro ya nwende ne county yetu
na tho batu tebi trone itwasia kinyanga bana gethe namba wa nyembia tarawanara ote matunda trone no yakari ote nya muntu ato mulomba kwandikwa rutere rona tho currently na kiarango ikinyite I promises to ayo tengo tikendone kianjiri kana endelete. Nkiripotera Meru TV kuma Leundu na The One Mbeta Mukiri Onkonja. Bwega mukiri wa Nkonja nuntu bwa riboti yenu na njira enkadhana toke dhinambere na ndeto chieto na tena kunyuma ya kuje kudhinambere kuwekeonekana gategate kama MCA no warira ende mutheteri wakeo tokeo mtu kaunti ya Meru etawa ni Salesio Thuranira na rieto ringi etawa ni Omtata nethiretwo kinambere kwa kibumeria na kugatiro kuororo karuthiite nambere kuorukionekana nkuruki erethiretwo akiromba ngwataniro na urumwe kiria atongoria ba kaunti ya Meru. Jeff Wagituma nowe na riboti eno. Ndire rwari rwa mpathu gatikati ka gavana wa Meru na munini wawe rwenderete kugwata monki na ndi nabo MCAs ba kaunti ya Meru ni bakorania kinyabo kwathukana. Untu bubu bonekene muthenya jwa UGORO ara gikundi kimwe kiumirite na kugwata mbaru gavana wa Meru na kingi kuregana nawe. Akiaria Salesio Mtata muteteri kioto kio muntu na gwete miarieje mbaru. Muteteri kioto kio muntu nkuga Meru tete tabwaga assembly area buru divided tete tabwaga nkaromba MCAs kwena freedom of speech isasawa area freedom of thought area na ote muntu bati gukinyirwa auga borea bati kuga kana ero augeke auguke borea araugete agento kira kibati kuthokirio tubati kuona bakireta mejadara na miswanda ndene ya assembly ire kuguna Mumeru ende ndo achiao bakirwa tafadhali bakareka chi affect Mumeru na ngugi yao ya oversight na iko turonere clearly assembly yetu kana MCAs betu be divided kwena timu ijere kwena timu ire gwonka na kwena timu ire nayo ku defend manto jaraja okarikika ambere mwananchi Mumeru mukari wa Meru ate ndoa iji tugichitegera kuraja bagenda guchitumira bauga mirandi etethithwa na tukenda kwero ati fari wa piganapo fari wawiri ziumie zenye zinaumia ni nyasi ni untu bwa kwethirwa thirikari emitaratara na mibango yayo ituije budget ni thairo irio na budget ye implementagwo ni MCA budget ye implementagwo ni governor budget implementagwo ni officer ba county government so batu kintu kira tu bati kweregera obakuchania na nkuchania iji ni ati maendeleo lazima tu put into accountability turetero maendeleo nkuruki na menelete bunene bamwe ba MCA baraba kuga gutina mpathu katikati ka tongeria babamu nabo MCAs baraba kwaria bakiugaga utendo wa irio no tethine irio ndene obisi ya governor mbarikanie kiumia kithiru chief of staff atongeretie county secretary baumere amona CCs na bauga thine irio na thine irio ni thina ndene obisi deputy governor so MCAs betu bakarija bakwaria orongo igita ria mwananchi akumenya au thine irio bati utwira ati bongo ge out ku oversight relationship ya governor na deputy governor antu barate bagurene utikapwirio antu bari civil servants irombara mutongeria ujo nandi nikiri thirikari kwina mpathu na kutena chio ibombe kuthaba kinenkera Mumeru witina mbere na lazima baka oversight mathithio jao actions tiao MCs bati kuria bioria batwere veteran nereko kana solution nereko ni untu kwa tuika kuna stalemate katika governor na deputy governor inyori tingogebwa bisi ya governor bukareta thina lakini underlining na kana bottom line issue ni ati tuwe Meru turi aringi kura lazima tuborie maendeleo jare ni untu budget irio na lazima implementwe irio ya intobia munge bikethirwa bietumiro botho kuno untu itokuigwa nguto ireku kure account irio cia mbondi imwe ntumba kugwata thaino ntonte no koje bau ko tuika ino mbeche cio tumirwa ne rwangirwa thirikari rwa county ku counter manto ndo aira cionthe irio manto jara jonde against the governor lakini ato MCAs bara nabo be like minded
bakomba kwithirwo bagitie statement cha accountability cio tumiri bwa mbeca ici ende gwatuika ndwa ici ciendelea ou itena solution mbeca cia mwingi ciomba utumirwo ni untu MCA bakethwa na bobe ndwene batikuria biuria bila batikuria bio oversight. Nkiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gya South Imenti kaunti ya Meru beta Jeff Wagituma. Ibwega Jeff Wagituma nontu bari riboti inu na riboti inu gatunenkera kanya gakumagaruka na ukujia ruo wanini utikathi kurai tugucokera nyuma kagita gate kuraya tuthi na mbere na ndeto cietu guku ni kwa Meru TV. The Biti Sacco ni twejenaga loan wa ukulima majani, ukulima coffee, ukulima maziwa loans, advances na mbaine account kiri amemba beto kugwatia runi jino mwanka withwa urugurete account ya The Biti Sacco na nkoroki uri mumemba wakagitaga nkoroki emeri ile gwetana mbere umemanto nkoroki no turiongire obisine sietu ili ya kwena gwe ana uringe thimu gukorokera namba eje 0701911765 kana utume email kiri info@thebitisacco.co.ke kana kiri website yetu yani www.thebitisacco.co.ke. The Biti Sacco, our Sacco, our growth. The Biti Sacco nyo sako ya kwetu ongerete mantune jaki mbesha na tuleja ukinyera kiroto gyaku netwejenaga utungata bwa mithemba eje normal savings, jaza savings account, the Biti Total savings account, school fees account, the Biti fixed deposit, mine savings account, business account, wamini savings, institutional savings, microcredit savings account na kinya salary account. Nombe nyo turiongera kredo angisieto irere maua, mekindori, mudhara, mishimekuro, kianjai, adhi na kinyarare. Kana uturinge thimu gukurukira namba eje 0701911765 kana utume email kere info@thebitisacco.co.ke. The Biti Sacco, our Sacco, our growth. Ibwega gatuthi na mbere na ndeto cia Meru TV ugoro muraithiri wa Meru kura kundethiite na mbere kuraithira uri na tukithi na mbere na ndeto cietu na ati nwarena bwa kariba kinjo ndeni ya wandi ya Karamana ba la Ciathuria ndeni ya wandi ya Muthara gicigo bunge ya Tigania East benda gintu yo kenera nyuma ya mujumbe wao kuina mbere kwigwa kibanenkeria transformer ya Mwanki. Mujumbe uyo wao ni mheshimiwa Mpuru wa Buri na arabethire tubakina mbere kwigwa bakimushokeria nkatho na kumukatha nontu bwanguge imbega erethiretwo akina mbere kwigwa kirutagira akari bantere ino. Adams Muturi wa Thirinja nowe na ripoti ino. Ndastima tesi iloi na contractor baada na huyo contractor amenifurahisha sana, ameneleza pole pole pale kuna mpango na panga ya kwamba kila mtu atapata stima.
niyo yari miario mubunge wa ishombe katika nisti mpura bori mekimedhiru nterete kenjo kaitene karombera kwitha kilungira karibana kumba kwitha kirugurio ikiribo stima ntere yu akiwa gatira mucho kumba kwithira yu gikiro stima tukoro wale wera ni bombe kwitha bakulela burunyo makariba kumba kwithira kya mukiro transformer kumaniana mubunge mpura bori akiariba kenerete karikari na kuwa papatarara bone tontubo no kwitha wecho kira mpura bori nkatho kumaniana weka wirane bwawe gangwera mwezimiwa iboya sana mwezimiwa mporo abori no ntoba toretera transformera nene keringe ndene genjo kuma totwera totona transformer ye enio number 1 era nene ndene ya karama wandi ya genjo mwezimiwa yogia nkatho iteje kwaneria ndene genjo o toretera manto ya meya niwo togwa kaba mporo batu tuina nkatho nontu mweshimiwa rira awira twigirira monki ito twira kwirwa twigirwa monki kabe ya karambe jeto aita Rwanda na ara twira na kumia ndande nende ndande ira twelera nende batu tugona mweshimiwa wira ni batu atwiritwe pio tukichogairie mporo nkatho no ntubo tu raidi transformer tutwire na sola icithuka na bombere umeka turi ainya sola ende tutire sola ringi thayu mongi tukanjiria kuria itukua ibwaya bomba kuwa buru gatwiri tunainya no ntubwa mwezimi wa mporo ngboya ombo kuturitira twameona no ntu naritete ngwenene transformer twina transformer enene tonekana ende itumuchokire nkatho nyingi watu itukwenda guchokeria mporo nkatho nyingi mno nkatho imokinyela warare na menya narutete ngwe na kibindi gege takinya kuraya itukumwira asanti nkoro kibawite kumanthira omba batarara bonete munkio stima kontuko ende bawite meri meke kinyuma mpura bori kumba kwithira kithuro no mbete kwithira kiura no ne boke borombre kwithira kibwekira kaitene kasiasa rera tware na kabea tutona maendeleo atotoya tobagenjo inkatho cia mwanya tucokeria wengo no kuona genjo itukwendete twakwere kura 100% no ntobo wendo tukwendete nabuo kwenda kuwa nario batu twekenjo itwatanirite wojetha mpuru no gatu kuwa arojia rande ya mpara mpuru amuginya itaitia ende gatu wiri tunainya no ntubwa mantu yau ya mane transformer aturetera nira nene kabisa ile kaomba kuomba ntura yonde monki buonka house kana nyumba yonde oteo iketherete na monki na itoweretwo kabisa nto bakinjo ringaringire mwezimi wa mporompe no ntone mto okomba pio na hakika tutona mwezimi wongi okomba nkorokia mporo kinya baba omweketha bakiwana na kuanga na okara nikaba bati obeketha kinya na ibiribiele nikenda mantu yaya ombika katwa kinya kibirikenge kinya nikamwateria noronge no tutona maendeleo kuma twatura ko nende o to batikuwa no mwaya mwezimi wa mporo ya kabubuteni bawete amuna kwethira mporo abori no mbeche kwethira kinyethe monkio stima ntere ii barabara chau kuma mature na kontuko icho mbeche kwethira ikithukanga barabara batiri kumba kwethira kibuthoni MC batanitira ngavana akaunti ya Meru bakiromba MC onje mzimugambi mgathina ngavana kwera mwangasa gutira bakuthondeka barabara ii tuko MC nwe atuilelere barabara no ntone thoki pio aite onje MC atuilelere atutethie manto barabara na atutethie manto barabara manto yetu yakabwa no ntwende twe kinyambi kibiki tutayera waitio na ara no ore witie bikibiki no ntoba kuthukwa no ntoba barabara bora ithoki terene rurwa James na ngavana nabo ibaili tubalabala turatwathirire itare twari na mwezimi wa Kamencho turatwathirire no ntwitwathire barabara emwe ruiyo twathirire barabara Makandi ya genjo tutaringithetie kwena twathirite na gwitu kuromba James abwithi barabara yu baina kawira oke wira twamutwira nze kabisa na James babaile akara tobwetheria barabara kawira na James twamutwira nze no ntwitetika kika mono muntu umwe mothi bameneretie ngavana akaunti ya Meru kwera mwangasa ne kiravethirite baikwenethirite na kimenyano kirwa ni bambasari oraba wete antu bara mbere kwitha bambasari changvara kwera mwangasa na antu bara bawichomba na nkemboke wiketiwite na kinya chiringi imwe James na kawira oke kinya mbasari na jibati wita junya njirera njia no ntuni bakwithira baitwa ira mbasari
bakoya ana bathatu bana batwika mbasari bagui kwana bandikite antu banona endi nempuru nione onto ni aya wantu bonde kinya kawira na James iba bati kwithira bakia ili antu bonde nonto kwina kinya muntu akwithira ina aciari bonde na akaithira ina thina nene endi itukuromba tribwenge batu kwa bae mbasari na njira yagirite kuatire Pajo twakilukirie James na kura ite cha kwaniria ko kenjoko na kawira mwangaza are ona baraba na inya ibwa kwamba chari ana bakwethia na barabara ne bengi ni arimo na kwenti woi na inya ijiko nenkera mbecha batu kinya to manera to mechele ko kana batu te koroma na nene bakuria batu ekoro bantu wabongwa kawira te utona ora karemo kuruta ngwendene ya Meru twamweketha ibo kwenda ekethwa ora kara kuruta ngwe ekethwe wonia kwenda kuwa MCA aremo kuruta ngwira twamutumire tumwekethe gavana aremo kuruta ngwira twamutumire tumwetatia na nde mheshimiwa Mporo arari na kiberi kimwe kya kweketha ibo kwenda tumongele iberi bia biele na bithatu bwire nde tweketha urate kwenda kuruta ngwe kumatia ne betanda msumuturia wathereja Bwega Adams Muturu wa Therenja ati ora utakuruta ngweno kurutirwa ngugenu ibwega gatu nambere na thero cietu tuthi mwankana ara ntere ciero ire rwarera na ara MC waguntu ukithenji ntuo no ethere twaki nambere kwa kebu mageria kengo gutigira ati na kunenkanira ira tukire cukuru cia day school kana ira cienu kawa na muno kiri aritoba form 4 ta njira ya kuthi nambere kwa kebendagira bwega kiri igerio biago ntuo na ethere twaki nambere kwa akendelea na mubango uyu ora uthite nambere kwa ke watu bwega ni ana bara bakugunikana iratu bibi Elsiga kiwa mutegi nwewe na riboti ino Uhimu bango MC wa riri rwarera kithinji ntoko nenkerana bonde ba form 4 kirinde skuche ndeche riri rwarera iratore njira ya kubatumira success imu bango rambiri chukulia St James tutuana ntuwe mdene kinidete chukulia nchoro iborombo ni venture day school toba menyerete kuwaja wa makaratasi bakiro success nduga uoni mwana wa form 4 nkagarura riri rwarera nduga mwana wa form 4 nkamoja success ekiratu o mwana nkamoja apea ekiratu yewi success mheshimiwa wao nikendana bethoro bonganene kirasine na mwana athithia kigeria akigewa bwega na barabe form 3 bakamenya mwaka jujunge ndioku te sawa sawa barabe form 2 bakamenya mwaka jujunge ndi barabe form 1 bamenye ndioye kinya baraba treja bamenye ndioku no nte kuona mtu ochindana na 2027 kana teu te sawa sawa kabo kuthuganire bonde nyabwe kumbita bo itama wega bwe kwenda gwita mawega no kagitania kuntu arutete kirira kiri alito baba form 4 we ana endenia cha ribelu bonde school no kaumira sawa sawa okaumira gurume sio kuthile kigerio grade ra mwathani yakwa niwe kuna mwathani akutharimire eu kugenia amen sawa sawa na ndi nyuma yenu na achiari ndira ugira mwana rothirite form 4 we no nja makosa Tugure mwana athire form 4 indetero woni kamata murigo ju akiaria kithinju ntugite gatigira kuthetera kariba ke gutigira bakona stima nkurukia kiuga kabaruthira njiriri thukangite itanto beto na ndauga barabara cietu nkomani twekangi ikuraura mbura nene sana nibwaga mwathani mbura era ratwere na mwathani ugitira ndiguru gatongerwo na atongeria babega antu bakanyira na bakare bwega utekoni twete kunyira tekura mwathani bwega so barabara na uchonde itwekangi kithinji akathithia bena kawira mwangaza na igakara bwega tesa wasao au itukwana gatute kwenda ibo kwenda stima gabo te kwenda ndikanire ndikiri ibo kwenda stima ndikanire ndikiri ibo kwenda stima so woni ngogie kone kurikane mheshimiwa ari ndikiri ibo kwenda mbio stima kakonde bwanthura mbita yang kawira kinto kinyari ndikiri ndamwetie na theri biaraga kumira nkaumira rendione na nkaumira kibonga mwiri tukwenda mbio no ntwana bara iba kwenda kuthoma kana teu tesa wasawa so itukwenda stima antu betu tesa sawa na turenda stima nikenda tumboka rabwega no ntuntete kiria kona stima igika ero guntu konge ni tuikora wirwa rera na mbukariritie itukwore ano
ya mutathurite kigua te sawa tona stima ni wekero konge na konge makingi je kinya ndengari tukona TV endro ire iteku oni ntitekeria ndugire ngapo tetera bakisha bukona stima ntubetu no kagitania kwa chiri bona nitigikeno kio kia nabo kunenkerira twara bakugi mubango mwega abagweretwe naru abakuringa mpina nyezo zokete nkala mona nije ana betu irondirana no ntubaiteje bakena ma yokere baka na uhoro bakanya rokirira to ibyathirire naru aciari bagweretwe kaba kugibwaga basokete nkaba sana mwana nyakira tu kugitira muciari ngarama akenda bangarite sana nyenjire ne betete konekira to kugiakira ngigikeru tugweretwe sana nimbe asiawe muno ni MCA wa Rwire Rwarera ningugira aita inene ya kugurira ritwa pasukuru ije nchoro igoro iratu mantu ya tutona kairi kutenaje ujukia witoke baje maratasi jaja gwitwa success kaba kwa mwana kiratu kuma Rwire Rwarera gicigo mbunge kia Buri nkiripotera Meru TV nyoka mbetaga ki mutegi Ibwega kibo mutegi no ntubori boti eno na mane itagaria rega kiri mutongole wonde urayathiritwe akirutira gutigira ati na gutethia na njira imwe kana njira ira jingi tukaina mbere na ndeto chetu na ati neo National Defence College NDC nithiritwe kina mbere kuigwa ikiongagira mathaga magutire na antu baraba kaina mbere kwa bagiteathagiria kiri kurutha decision mwanya na arakiaria kiri nyambure cio gwikira thumbi tubara bethiritwe bakurutha bwega kiri college ino rais wa nthiguru ya Kenya nethiritwe kina mbere kwa kiaragiri mantu kathumba ama makonenie na gikosi iki na ara hethiritwe kina mbere kuigwa akiuga thirikari yake ikerutaniria gutigira ati kwina uthina mbere kiri macukuru mama na mono nkuruki abitha kathumba na nkuruki bakwina mbere kuigwa bakiwata mathomo makugana na mega to express my appreciation on the role and achievement of the National Defence College, an institution that has consistently maintained an admirable record and continues to make significant contribution towards positively shaping Kenya's national security and overall development agenda. Since its inception in 1997, it has sustained a magnificent tradition of providing world-class training and research on national security policy, including strategy. It is a matter of great pride and satisfaction that this college has sustained, committed to develop, and promote professional leadership skills that has continuously enhanced quality and integrity in the management of national security policy and strategy, and deepened our overall capacity to bring about desirable peace and security in our region and further afield. I commend, in particular, the fact that each year, for more than 2 decades now, the quality, rigor, and the impact of the college's programs have continued to attract participants from the Kenya Defence Forces and their counterparts from Africa and beyond. Additionally, an increasing number of government ministries, departments, and agencies are taking up the opportunity offered by this college to enhance the competencies of their senior officers and increase effective understanding of national security imperatives and strategic thought outside the mainstream national security services sector. The participation by officers drawn from diverse sectors enlarges our shared understanding, fosters collaboration, enhances synergy, and strengthens integration among government agencies in addressing the ever-evolving, increasingly complex national and regional security landscape. The National Defence College has grown steadily, year after year, and has attracted continuously increasing numbers of participants, such that this graduating cohort, with 70 participants, is the largest course so far. This is highly encouraging and commendable. I am also pleased to note the widening international reach
by the college, especially in Africa, which attests to the growing appetite throughout our continent for common approaches to regional and national policy and strategy. This is excellent news for the future of continental integration and the Africa we all want. I had a conversation with the graduates earlier, and I tried and endeavored to let them understand the importance of us working together in concert with synergy to be able to eliminate the borders that separate us, turn them into bridges so that we can better harness the opportunities that exist in our continent for trade, for investment, for employment, and all attendant positive aspects of people working together in a continent-wide ecosystem that gives us, in all our countries, the best possible opportunity. I did also inform them of our commitment as leaders in this continent to continuously work on building the necessary structures that will bring our countries in this continent into one trading bloc and building one big market that will work for the 1.2 billion people in our continent, build the $1.3 trillion economy that by 2050, that economy should be 2.5 times what it is today. Among the participants there are 11 female officers from various agencies. Whilst this number may appear low by civilian standards, I am satisfied that such a number of senior officers, let alone senior military officers, represents tremendous and commendable progress and the promise of even better representation in the future. I therefore have no hesitation in commending the Ministry of Defense for their commitment to enhance gender inclusivity at all levels of recruitment and Iboyangano ntubwa riboti yenu na njira kadhaa na riboti yenu murithiri wa Meru TV tukinya muthia maratu kubangirite ende munogu akaribana arantere cia Tharaka ibethiritwe nabo bakithina mbere kwa bakiromba governor wa county ino ya Tharaka Nithi Onesimus Muthomi wa Njuki utigira ate kuina mbere kwigua kibatethagiria na kubachuira thoko ya ndengu ira ciithiritwe cie mundana na cie tayari kwigwikirwa thoko lakini gutina thoko ya guciendia na burendi governor thiite na mbere kwakiga wirane kagita kararomba kura ibu bakwenda athina mbere kwigwa kiruthampui gucwa thoko ino ya ndengu Darithire nkona muthia wa mwanatu kubangirite oro boy munde ndio tikaikora no tumibango yetu kaina mbere kwekendereaga na mantu mwanya mwanya maukwagiritheria utuo bwaku ni ubambitaga ni Faminas wa Kimathi.